News ngay nom tak kan riek lenga ama sabera chuanin advisor to chief minister puti BC nek anangi na lo a punch power te satia hi kan riek dol ni ti chuanin kan education minister Hlui le leader of opposition ni mek putsan dama supply minister le department a thil diglo tam taka aron ti ni card var bu fai man ti san tha ti lo aron ti bokani MNF legislator party thuchua ania angai nom khopang hei an kim thop maya hei an kim thop ani hi an mel mu khat ta le mai ngai om khop mai assembly session a kan han mungun te rai nen tero ti chuanin an PWD minister tong chuak ta enge soi kan riek bokang thim lekin na an thokatia ti chuanin kan home minister ina malang na kan riek anga ti chuanin dr thangte a chan chini kan riek lokang hei angai nom ka ti thina ti chuanin somte changte in hei chief minister relief discretionary fund datanin poisa tam tham tak achung luta US dollar ang peichonin US dollar sang hi zanga chuang lai ania sarkar naruak no kha ti chungta te poi kan rekang ole ama sabera chonin hei hi apui don khom mai kan advisor to chief minister puti BC hi thu soi thiam boka mitam tak peichonin atong thei ama anti boka anek po hi na phian lenek ro anek done heu pop maya anek na jat score hi zaruk somriat panga minlat luklo tat mai advisor to chief minister anek na zonga hianin hi millennium center a omin kashia chwalo chuan 685 ania anek thale don anek thale don hole atine kanen ang tuna heu ole abada potla khop mai anek na don nge 685 ania phasa khan heu leng za tak score mo 688 ama ain anek na zo kan hi amaro chu chanala ka ngai khop mai milat luk lotlet lo ti vez tataka afate ne leng chok nin ka she he mi tum hian mo fate ne na chung te ne na unau te ne na he tenga han chu howa hun limom tak han man hi chu anu mania mo a thovendan hi adang dei mai ni an ron rek ani chu limom nan ma sain ole do le chuanin supply minister le department a thil diglo tam takoman ron tie MNF legislature party in hey an leader of opposition education minister Luin heti hianin thuaron soyani MNF legislature party te chuan tu hnaya food civil supplies and consumer affairs department a nasataka sarkar dan dinglai bo chiata wangin department in bu faya leina mi puisum tam tak mimal then khatle anmani du saktu te kuta aluang lu ni na lang antia hei aluang lu tani antilawa ni na lang an ron tiani supply minister le department a thil diglo tam tak an muchuak nin an soibok ani supply department in bu fai le tura tender chang hiamber RL store kuli konte chu dan pal zu ta hnolin aya nasataka chang sang jok LZ juice mel thumte supply na tam tham tak pe kan ni antiani supply department in RTI ek dan anga zona an chana tender chang hiamber RL store kulikon an than lo chan chu bu fai C grade supply tura tender an chan wang ni in ziakin an chang mase RL store ten tender an chan na kopia alandanin bu fai A grade supply tura chan na pengei an ni ti achiang ani antiani supply minister zaom takin ZPM thalaite political training July ni som pasari sang hi som ni palia athusoya bu fai supplier thanna a enroll lo ati ni na soya masa SPAB minutes hi file a approve nge ani ti note sheet a chiang takin alang antiani MNF legislator party te chuan dan zom lowa bu fai man to zo ka le ani awanga sumnoi zatam tak ching pena hian supply minister nge hi amo phurtua ngaya chief secretary le midang te apo muhi pomchia an ngai lo ani supply department malak na ZPM sarkar in card var mang tu ten bu fai kezi khata cheng som panga an leithin kezi khata cheng som thum ale ta ti san 100% ta ti san dan hi a u chuwa kan tia hetiang mitam tak khosak rel na konga harsat na siam tur chung changa rotna intran dan le thutluk na siam ani dan hi MNF legislature party chuan pom thei ni nan hrelawani ZPM sarkar bu fai man za 100% a atipung tura thutluk na asiam hi rang taka ennon ni se antiani MNF legislature party chuan
check biala mizo kho hlun tak phuldung sei khwa mizoram ration card nei tu mi som riat panga lai chu an ration card paisak deleted an ni chu nampoi khoina lian tak ani antiani e chilo hanin pu roberta Instagram page ke na kan chief minister office a han le na hemi e enge ration card paisak chungcha han soipui kha kalo muwa an khongai thak an khop maya etianga anan paisak chungchang hi enge chan po ka sebik chong lo ke mapon khami kha MNF legislature party thu chu ka ni hei in mong hianin patling mizo patling rilpuitling pangai pu vek to an nia an mani na thu chu o man ti an ron chu ani kan news angin ka ron chiar chu kha han riek vakatum lawa amaro chu an mani na news anga an ron chu hi kan ron chu chong vele shim shim ani ni china hanin pudi BC thu soi kala mai tha bu fai man cheng som panga an lei thin cheng som thuma aman an ti san awang khanin a soidan chuan le tek san ti pun vel mo khatianga tek san ti pun le bu fai man an ti to awang khan healthcare chungchang ate pension hlo chungchang ate a thazong in hmonga nei don ang khanin puti BC kha chon aron soya puti BC ani advisor to CM finance ania ami kha MNF legislature party lampang thu chu ani le news dot le kan kalang thimthleng in hnan thok thin ani PWD minister hian atia hi chunia ke pu hian in kalo mu pui ve thimthleng a hnan thok a then pe chuan in kong chhelutuk kong che zual pui lai pe hi zanlai dar som pakhat dar som pani dar khat chho thleng te pon an siam thin ani solai bong kon pe chu an repair ngun tamal mal khop mai PWD minister pu van lalhan chuan furwa tuitla in chiat na athen le PWD malak na chungchang a soifia kan hriat theu angin kumin hian kumdang zong ai in India rampuma furwa tui atlatamin state tin deu thoin kan tuar na sahle atiani pu van lalhan chuan mizoram po in tun hnai khan kumdang zong ai in kan tuar na sa ni in alang ti soin muntam taka leyamin awangin kong puite leimin in a hno a kong then khat phei chu abung chum mok hloma mun then khata phei chuan in le lo cheta vekte nun na chan hial te an oma apoi tak zet ani ti in hetianga khwarel chiatna alo thlen hian PWD chu atwar na saber pol department an nizia thu asoyani tuntum chiatna apo hian an kong en kolte an kong en kolte himaram 746 tra tunrum chiat na apo hian an kong en kolte himara ma omlo thluk ani thu soin PWD minister chuan meni somni pariata cyclone remalin min chut atang khan kan kong in chiat na atok zone chomol mol mai kong then khat chu mitar za dan leka pingtlat te omin kong then khat phei chu kong chhuat bal na satakte bal hlok athara kong sial ngai te kan nei atiani heng chen na sang thom tha restore tura PWD ka thopuite ate bera changa ho tulian ber thlenga theitop an chuana lom thu a soyani ne PWD te hi an mo phurna asang khop maya an kuta hianin mizo tam tak pe hi chu an kuta hian kanin ngatle zui bok ani chuwan chuanin an manin ha tho hi enge appreciate acknowledge katianga an thok thle ani katianga lo pompui tur kha ani in ka hriani PWD minister hianin ama chu hina thoklowa anwai soitong hanin heta asang bera changa officer level a heta ni ber thleng khanin tupo khana sadagin an thokvek nge chu mi puitinin mi pui zongjong hianin kan mu pui thein ka ringani ole news dot le kan riak liang hei mi pui rin ngam ni tur le mi pui rin ngam ni le tura bulchan na tan police in rampuma fitness parade an nei ti ani he apoi mo ka ti khop maya physical fitness si police tan phei chon in a thatur ania kan home minister ina thu soi tlang pui kan riek lokanga police lak run pui a omle huna infiam mi ten mit an la viawanga tia hei infiam mi te tan chuan in a thadon khop mai a chan chu police a hianin infiam mi te anti khanin thildang pon en tel thowin ka ringa khami sports an wa theina ngor ai chuanin heta an mental fitness te an mental capability lampang le kha an thiam lo ti thleng khan an en thawanga amai ro chu sports lampang ti thei kha an en don big ni na langani hei apoimo physical fitness hi poimo lutuk taksa ri selo chon ril ru po hi ri sel theilo police a indai turin atu langa mala kan tum hei apoimo khop mai kan state thenom border
vela boy zeu zeu kan na tok lawang ti po soi thei lawa tinga hianin police a in dai hi atul tak zet zetani police te na tho hun chu ni khata dar kar som ni pali ani nge hi dikchi ani police officer ni le office kal tla hi in me lo bi ga tia he po hi a soi dikchi ani achan chu police te chu sipai te chu discipline mani invong tak tura ngai an ni zo kani mi puinol pui ai chon mo battalion 10 parade le physical training nei chun zom tur hei apoi mo khop mai hemi ka ron riak ve du shim shimani hetinga physical fitness an ngai poi mo to don hemo a tha ka ti khop mai hetinga malak na hi ti chuanin AMC Ward 6 a by election om dona an candidate hei putang te hi ke chu ama hi amimal hianin no ke amimal hianin a tha ka ti doctor thang te hi na fa pa cham za hi e ka enjia YouTube ate Instagram ate ka enjia ni mana po khanin voi khat kha thla kala photo a ama work la head mal deu han ke edit to poka tukin jingkar August ni rukani hei tukin jingkar a khanin Dr. Thangte MNF Senior Vice President chuan AMC Ward 6 by election atan MNF candidate Pilalrin Felichu an chena ina thloin atong try sakani Dr. Thangte chuanin Congress le MNF common candidate Pima Felichu apasal pujon Ward 6 cooperator masa nato te chun zom tura an rin tok thu shilin du sakna hlana du sak tura pujona khongai vote lo pethin tu Ward 6 mi puite chu Pilalrin Feli lo vote ling le ngei turin an khongai na adil ngal ani tikha ei doctor thang de hi ama de hi ana chang a shere ukatia khami ha karon riek ver shrim shrim ani ti chuanin hei somte chang the ati thakop maya cheng nuai ni singkhat sang ni zanga hi chief minister discretionary fund data na chunglu tani India poisa cheng nuai ni singkhat sang ni zanga hi US dollar chuanin 2500 US dollar sang ni zanga le chete tak ang vel kha ania heng sum te hi US a rong azuk bol na atanga azuk lo chu ania e concert Detroit Chin Emmanuel Church le Nebraska Chin Baptist Church o Omaha nei na tanga amute ani thro bui khop mai hey save the riparian lama and how to papo na varo pui ve ran tia ti chuani e jerry upon kutaron benga e po hi le khabu publish ton nia Mizoram mi chal lang tak te pon cha anti pui le ni ti ka non riek vele shrim shrim ani ti chuanin sarkar na ruak no kha heya poimo kati sarkar department sang thok tu in dai lo na chingfel tura chan lak angai thu wanglai ni editorial hi naron soyani group A officer kan ti MCS MPS MIS MFAS etc kumtina la kan ni thin hi lo mama ti big lutuk ero athaber lo the he adikchi ti big lutuk ero athaber lo the hei hi e hunda nga po officer lian zok te pon an lo soito great niam zo ka thok tur te po om je nei taka lak chho atulang hemi hi karon reaction shim ani hemi hi chu mitam tak rirupu dana ni in ka ring bokani hetianga MCS MPS MIS MFS MFAS hetianga anla he atha ka ti atha lo na ka hre chuang lo mase ngai hetianga an la ka wanga lelampang an ngai tha bik ani ro chonin affair lo viawang wanglai ni editorial tongkam takhanin kan ron soi ve ani e ole kan te khan news kan ron react thei chu nia masabera chonin an advisor to chief minister puti BC-a anek na khop mai mase push up palati na sadde wa ngai chadala lak de ngai ni le kha khal hi mom zan react zoi nia ti chonin supply minister le department a thil diglo tam tak om tin MNF legislature party chuanin thun ron chuwa hei an om kim thap leng hala an za om khep khuplom khop mai ti chuan thim thlengin hnan thok train PWD minister hi chu Mizorama mipui tamzok te po hianin kan hmu puin ka ring ani an ha tho hi an thok rim khop mai sorry an thok rim an thok tha an thok na sabok home minister thu soitlang puya khanin apoi mo ka ti chu police an lak le don hona infirm mi ten mi tan lan don ani sports thei deu hlek infirm mi te ti khanin ale khathiam le engmani tiang deu kha chu an mi tal le zualin ka ringa kha wa hanin multi talented deu angchi te kha intamin ka ring mi zo thalai te khan na ha poi mo don khop mai physical fitness hi poi mo nia i enge kan ei zon na ina zirlawa wanga dulhan ti kerte han thau mai te hi ol deu ania
amai ro chu kan phak ang tokin extra laki kan ngai pui mo tur ni ti kha kan ron soi le ani ti chuanin doctor thang te hi arem shia ka khop maya ti hanin an candidate turte ngazuk tong trai sak ani a tha khop mai ti chuanin somte changte point kan chief minister discretionary fund ta cheng noi ni sing khat sang ni zanga lai chunglut pop maya ati tha khop maya ni po ti chuanin sarkar haruak no kha chongchang po kha MCS MPS MIS MFAS apoi moltuk kumtina an lahia thareng amaro chu I heta great hiam jok tikha ngai thalo se ti kha thanem ngai takin walai ni editorial po hianin aron soyani ole kanten tekha tun tumakan news riak le thei chu ni video le kanin hole theu don yo